Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün yanvarının 2'si çarşamba günü. Kırım'da kimligi belli olmayan adamlar faal Riza Asanov'a hücum ettiler. Kırım Tatar Karasuv Bazar yanında Tavrida yolunun bir kısmını videoga çıkaraydı. Onun aytkanına göre ona tayakka oşağan kara uzun bir şeyinin hücum etildi. Hücum etkenlerinin ise Rus telaffuzu var edi. Bu ende Asanov'a etilgen ilk hücum değil. İşgal Rusya hükümeti Tavrida yolunu 2017 senesi kurmaya başladı. Onun kuruluğu vaktinde mesken evler ve tarihi obyektler viran etildi. Bili profesyonel, очень profesyonel. Derbeleri pek ihtisasi edi, pek yaxşı urdular. Birinci kere urganda sağ elimi duymağa toxtadım. Olarga karşılık gösterip olamadım. Gerçekten aytsam артымda olganını görmedim. İkinci kere uruvdan son men esimi joydum. Olar meni da 3 metr sürüp tarttılar. İki adam edi. Birisi dedi ki bu artık son keten bilev eken. İkincisi ise da bir kere görüşsek meni öldürecekler dedi. Böyle tehditler sık aytıla. Men olar meni kırsızlamak hazırlık göreydiler dep düşündüm. Ya da bir şey. Ama bir kimse olarga keder etti. Amerika Birleşken Devletleri önümüzdeki 2-3 ay içinde Ukrayna'ya silah verecek ve Rusya Federasyası'na karşı yeni sanksiyalar koyacak. Bu malumatını Ukrayna'daki Amerika Birleşken Devletleri'nin sabık elçisi Atlantik Şurası'nın müdürü Jonah Herbst Azatlık Radyosu'na vergen intervyusunda bildirdi. Onun sözlerine göre bu hareketler Rusya'nın Kiriç Boğazı'ndaki istilasına cevap olacak. Şunu kaydetti ki alazırda gemilerge karşı raketalarının ve devriye gemilerinin beriliği için deliller gerekli kadar var. Onun fikrince şimdilik Birleşken Devletleri'nin Rusya'nın Kiriç Boğazı'ndaki tecavüzüne etken cevabı pek yengil eken. Menimce en yaxşı sanksiyalar Rusya'nın en büyük bankına karşı olabilir ya da Rusya'nın gemilerine Amerika Birleşken Devletleri'nin ya da Avrupa Birliği'nin limanlarına kirmege yasak etmek ve elbette Ukrayna'ga silah vermek. Ukrayna memleketinin şarkını müdafaa etmek için pek çok şey yaptı. Şimdi ise Cenubi tarafındaki müdafaanı pek etmege gerek. Hususan Azak Denizi'nin bölgesinde belki de Odessa yanındadır. Noyabr'ın 25'inde Kiriç Boğazı yanında Rusya mahsus hizmetleri Odessa limanından Azak Denizi boyu Mariupol limanına yol tutkan Ukrayna'nın Berdyansk ve Nikopol katerlerine ve yanı Kapuriyet bukserine hücum etip onlarını zapt etti. Moskva idaresi astındaki Akmejjet Mahkemesi 24 Ukrayna denizcisini Ekeğe tevkif etti. Ukraynalar esassız sınır bozganlarında kabatlanılalar. Esir arbiler Moskva'daki takıqa tevkifhanelerinde tutula, hepsi denizciler özlerini arbi esirler dep sayganını ilan ettiler. Женева şartnamesine göre onların davaları Cenk Mahkemesinde bakılmak gerek. Ивано-Франківськ ve Закарпаття vilayetlerinde Telüke, Ivano-Frankivsk vilayetindeki fevkalade vakalar Devlet Hizmeti İdaresi'nin spikeri Svetlana Babushkina YÖTV'ge tarif etkenine göre kar yağışı ve kar boranı sebebinden Çeх Telükesi beklenili. Turistlerge dağlarga ketmezden evvel kurtarıcı hizmetlerde kaydetilmege tavsiye ettiler. Ми рекомендуємо туристам перед тим, як вирушити в похід в гори, Turistlerge dağlarga ketmezden evvel Ivano-Frankivsk vilayetinde çalışkan kıdırıv, kurtarıv noktalarda kaydetilmege tavsiye etemiz. Bu yerde kurtarıcılar hava şaraiti hakkında bütün gerekli malumat bererler. Mün ele bu yerlerinin yolları hakkında da bilmek mümkün ve alaka malumatlar nende denişmek mümkün. Gerek olgan takdirde 101 numaraga telefon açmak gerek. Rusya'nın Magnitogorsk şehrinde mesken evde olup geçken patlak sebebinden 19 adam öldü. 22 belirsiz gayip oldu. Çelebinsk vilayetinde yanvarının 2'si matem günü olarak ilan etildi. Dekabrinin 31'inde sabah erte 10 katlı mesken evinin dairelerinden birisinde gazının kaçıvı sebebinden patlak oldu. Neticede binaga bir kırış dağıldı. Kaza yerinde gece gündüz kıdırıv, kurtarıv işler geçirildi. Rusya'nın fevkalade vakalar nazarliginde haber etilgenine göre teşkiruf geçirilgen
келген сон евнын дигер подъездлерде яшамақ мүмкін. Жайыр Болсонару ресмен Бразилия президенті олды. Инаугурация мерасимы вақытында президент антыны бергенде о демократияны пекетмеге ве мемлекетті иқтисади ислатларына кечірмеге сөз берді. Болсонару октябрьнің 28-ында кечірілген президент сайлавларының екінші турында ғалебе қазанды о консерватив социал-либераль фирқаның темсілжісі. Дәулетнің яны башы аксири диктатура еллары вақтында десант ве Тор ордуларда қызмет етті. Еді кере Милли Конгрессінің мебюсы оларақ сайланылған еді. Біз бұл мемлекетні бір тертіпке қойacak оламыз. Бұл месулиетні ве огымызде олacak проблемаларны пек яқшы аңлаймыз. Қайда кетecek істегімізні білеміз ве Бразилияның құдіреті не олағанына аңлаймыз. Бірлешкен Devletlerінің сыныржылары Латин Америкадан келген қачақларға қаршы көзе шлатыжы газ қоландылар. Қарарнен 150 мигрант салы күні Тихуана шәрі янында Америка Бірлешкен Devletlері ве Мексика сынырындан кечмеге тұрыштылар. Америка сыныржыларының малюматына көре газ адамлар оларға таш атып башлағанлары үшін қоланылған. Айны заманда Associated Press фото мұхбері білдіреке таш айтылуы қанун құройжылар газ қоланған сон башланды. 25 адам яқаланылды, қалғанлар кері Мексикаға қайттылар. Падиша Акихито Япония сәкенлеріне сон кияны ел хайралавынен мұражат етті. Қырал сарайына оның дінлемек мүмкін қарарнен 115 бин адам келді. Апрелінің 30-ында падиша тақтыны терк етежек о 85 яшындадыр о Акихито еке сырычынды тақтыны озы терк еткен ilk япон падишасы. Майысының бірінден башлап Японияның яны падишасы оның оғылы шахзаде Нарухито олacak. Яңы елны сізілі бераберлікте қаршылғаным үшін пек қуанам. Умут етем ки бұл сене чоқысылар үшін ғайет әйі бір сене олacak. Мен Японияда ве бұтын дүниеда барашық ве бақт олсын деп дуа етем. Құрметлі серджилер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді дадычы хаберлеріні сізлер UA-TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA-TV или олыңыз, озыңызны қорчалыңыз, сағылықнен қалыңыз, көріш кенже.